munani wa monde wa katana da kunenga tips okibazakanya sia maisha munako konya omambi mitambo ni ya Athiani Fm wina kwa tina kindo musembi na twenena ukwati yani avamwe ndini uwa kilungu kicha ikinya ya Uthukumi Lilikana kana ndini wadhayo okulilikanya twati yanduka copy maisha mamundu nge live your life ikala maisha alawa mwene ukuwa we wiani maisha maukwati ula waku ndukagale maisha withio ikala maisha maukwati watina na ku ukwati waku maybe wende nyindikagale maisha maukwati wa mutua na kio kwati wake wiulo kana wako wiulo kila mundu ekale maisha a lot on the afford na ilongio naise maisha ni make ekanwa mo no sawa lakini okutethia mundu maisha ano ngina tutethanie no ngina tutethania notakuona mundu aende tuka kwate mbanga bandu ona ilika kithimani lakini makeke liku no ngina omutethia mundu wobosia thayo kitumi ni kitu enda wobosia mbesa sito ibathane na kwikana maisha makwendesia andu ndukenenge stress ila wona mundu ngi maundu make mendenesa ibinda yaku no yesauka na ila wesa kuona we maundu maku maendenesa ila wesa kuona suwa yakene kwa kunesa mimea yaku bandite jendenesa maisha maku mailite ndukone mundu longi kwake ona bandie na siaboba ndukone mundu longi maisha make maendena totakavika ndukone mundu longi maundu make mawia make maundu make mawia la okutethia tamutulu ila kwa na maundu make mataendenesa nukona mundu sukwithia ekala maisha mathina tamutulu totesio nduika anajua imagine binda yange no yote namba obika ibinda yono yote nabika bora ti utulu wenawo nondo inge maitu withia nondo kwithia kindo musemi na ndikiwe wiani pe ando twasoma na momyaka ni sina mundu sunda akwata we pe ando wasoma na mo na maybe mayao wangali undu wina yo mayao upload undu wina yo no ikagwasia iwe maisha ando kwibanga nyine kasiena upload ndi sema kwa theater ibinda yono yote nabika ila wasakwa na kwa kene nesa mwaki suwa ndukone kwa kutakuwa kuseo kwa suongi no kuita namba kuwa no kuita namba umila suwa ibinda yake isa niona maybe la mini school wakwati we immediately nabe mundungi mwasoma na kebe mundungi maybe mwaslia manda we mwe na mundu sundai so kwata we mundu su maisha make mazi namba kwa ila nesa na no twana ukaka kwata we na in a span of like miaka ena uyona imagine abe tukabala we na kwena miaka 10 na obusi kuma wambe yothukuma kuma wambe yai kama undu mako ku nitutwa nambia imwe lakini wo wibe tukawethia wimbe na bayeso bikabandu ukona etina ayibitu kana omuyana na you can't know mithene yithia yanga ina maundu amethia amanga ini wo bangirasia na ni wailasia kila kingine pe mundu otuine na uone kana sisi anyanya ala meta anyanya mako nyike ndo amusembi anyanya ala mako mailiata ni bandu paka sio kapena usio ukumela bena kawa ke unyua bandu ni matonya umbita pena bandu pena uteje ukumela pe undu matonya umbita kana anyanya mako na ala mako kimya kisando nondo pala we either we sure kana pay sito yako ina mention iwe bandu pe chance kiva twenda mundu wikite kina na sito yako yawe twabo na munyanya waku ulo mwita munyanya waku yape ni kwithia anai ndini wa mkuta no siwasa usio na ndo namba idhiye kana nake asuna la nyanya ndo nya okuyati anyanya mako okuwa mabuya bona ngukundu ithana mabuya we kutukwa ne wenda ukosa ukakwata nguku ukakwe buya ukatheketa kutu waite gubita moyo umete kakauneo kukaumete yo anana mama tembo suma kukuanga mabuya mathekete matuma unyama tukiko sisi anana make mama temba wiba ne anyanya matwana kutedia kukwata wiya kana makaa kwenda ila wakwata na puna wailoma na sako yaku ando nimeba anyanya ala winamo yuluwa mawia manya duty yako yuluwa mawia mana duty wako ila mwakile unawakila kindo musemi no kawia nini si duty yako ila iloteja kuma kwa chegi na kwa atuke masala liladhini wiani nimeba nika na wafu neto mbingi mawiani nika na wafu nondo wenda ukedia mobisini ando maji unena nya niki susu ute uteji kila ndo na ukuteja nati pika wiani tukuma uyola wako do your thing ukimaliza ukila kwa mabuko wako inuka hiyo itakusaidia
lakini bandu wesa hivi ya mundu nono wamina we obisine na we obu ngania yeki ata isusu utaisa kutevya na kunene asindu ite basi ndo bye mwithukisia kindu kimwe ile umana ile we ba yo obisine ndu ina monana bu ninga no mena kana ndu ina nana we na lawi na mona thukumia zako kana ni colleagues ni anene maku ni athukumia la mwandika ni iwe mo kana uandikite ilo kwisaona wa we andu wiani makeka okunia sima okuli wisioka wiani ndi wiwi ata ndo nabo wisioka wiani ndo ndo yumana la matembo siba na kila kingi nika no mena ba ya wiani kana sume that your colleagues they are your friends ni ati putwa putwa asia wia putwa ikala ba ya musi yunda bika na makaukunia they will never call you maika ukunia no kama kunia matileta kune kokuyati wabika wiani no sawa nina kuyemena na lamu no ile ya no thuna lamu thukumaimwe pika wiani thukuma wamina masala makuandikiwa ni boss ukila winuke tiuka kwati odunge wiki uteje maishani na kila kingi nenga ndaya wia ula wako na nenga ndaya mawia malangi nenga ndaya maudhuku malangi nenga ndaya misi ya langi kindu geke tawandaya ni kindu ingi maitu makibuthete ukethia nyetina niona enda ni mwana munini enda ni mundu junior kwako obisini ni wa ilo nenga ndaya enda we boss obisini waku wandikitwe athukumi alame ungu waku enda ndo manenga ndaya trust me maika unenga ndaya kitu ndo wenda ukethia ai ninyi boss ba ninyi CEO ninyi chao ninyi mwenye kusema ni sawa tu hatukatai wewe ndio mwenye kusema lakini heshima idumu ndaya ni tuwe talelo ndona peila siende tu bila siukito nena wona ngali yende tu yakina line wa isiukito kera ge baicha ni manga kune kana tusiye mukusanyo imena ndaya ni yabata ide ni musine ide ni wiani ide ni baponde ndaya ni yabata nakana galaka kuona akani ibyo kana ko kai mokonya ndaya kai mokana ndaya kayesa kunenga na yulu wa unyanya ngele sia ni ati ila we munyanya wa mundu ikuliati palani ile yu tina kila ngwe kalangi ngekwa none anewe undula ngwe kangania ngekwa au none anewe muno kokonya maundu ama umandi nondo wenda ukethia mundu no iyo ne wetie bana siati pe no mame omekina ne wake sando ni woni yanga nyaende maybe we no kuna promotion uyesembia ni wosu kwa boss ayeye ngania ile na ile na we boss yekwithukisia boss ne nyithukisia ingalisionde ede wata bwa ukaba nyitina inese kwa wa by the way nyenese kwa wa mwanda bya na ilo kwita we ngania ukana kuka wimbe hata ine kana umine ndaye yethiebo na mawi ya mathu kumwenesa batena mema nenda undula wenda ikamundu kana wika mundu umwende yakubutwa umwende yakuende yanesa ikulie nyikilangu serve nga serve wacho none ikulie tu na kila kinge manyati undu akubalance wea na family maundu maku na musi wako nondo ingi maitu tweke isengali mugethia uwe wa unenga uito mwingi family yola siana ni vingire si numba isiana winenga masama ingi we wola ko kila kinu ni chai lolika isana ila yacho kila undu ni wa ilodhu kumithiondu bailite nangi nandikuyati subi ya masama boss onetha uyola waku kwangele no yolodhu kumaiba angilimbao ni boss na uyola waku use obesi angiliyana wewe ya boss unengenda yake tumino no omondi yo boss yusu akabuta noetha kwangeleka nyoke ndo amusembi ulabi ya sala wako wa uthosya mathai wa uthosya kawa andu moka utho wa nundu wa twende twa kwa tina nundu tumwiwa Athiani twende twa kwangania nundu ahandikite yani uyosu wena wo noetha unenga wanda ya nundu wa ula boss waku ukwandikite ni asiata nenga masama boss ndaya ndukata tona banini kunya nataka uya boss ono mukenge mwe niwa naye umundi ndioka nondo inge maitu tukengani labo umundi weekend nene se kwando usamo zana mundo mala boss mwane sembete ndi kuiwa nesane ndo tini na check up na ndakitali ngino ni na appointment na ndakitali kwando uithi na mandi ya muko mukengete boss ndioka ndina iwa nesa kana mbeyo myangisia kenga natu mutana okabika nebindala boss yusugwesa umanya wika mukenga fayithi yabe basi nyene tawatina kendo amusemi mwene kiliko cha umanthi na utumi na usubi wa ilobia ino ni Athiani.